tangata waka, ngā mana ngā tapu, haere mai, haere mai, haere mai rā hei. Ka tahi pai kino te tū, tapa tapa te mamai au ei. Turu turu te ao, turu turu te pō. Ma turu turu ana ngā roe mata kei aku ka mo koutou. Kua riro ki tu o pae nuku o pairau. Tangi ara te rai o hau mātou, e hongi hongi te mapapatua nuku ei. Kai aku rau ti tapu kua nunumi ki te pō, haere, haere, whakangaro atu rā. Kai aku rahi, kai aku nui, kai aku whakatamarahi te rangi ei. Tau mai rā, whakarau i ka mai rā, ki roto i ngā whare tapere, i ngā whare maire o te wānanga o Aotearoa. Tau mai rā, tau mai rā. Mai e a te tupua, mai e a te tawhito, mai e a te kāhui o ngā riki, mai e a tāwhiwhiki ngā tua. O i ka taki nā te Māori, ko te Māori, ahua noa ki runga ki e nei taura, ki runga ki e nei tawira. Kia tau te Māori ki runga ki e nei pūkenga, ki runga ki e nei wānanga, ki runga ki tēnei te wānanga o Aotearoa e takotoa ke nei. Ki runga ki e nei whānau, ki runga ki e nei tawira, ko te Māori nuku, ko te Māori rangi tēnei kātau, ka ita, ka pūmau. Ka puta te kaupapa o te rā, te putanga o wēnei ihu, o wēnei tawira ki ngā taumata. Taumata o te ora, taumata o te angitu, ka eke, whāno whāno, haramai te toki, haumi e, hui e, tāi ki e. Tihei Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Tupu te toi, whanake te toi, he toi ora te toi, he toi i ahu mai Hawaiki. Tō purutanga, tō tauwhanga, tō tau muri ki te manātua, he araputanga ki te whai ao, he araputanga ki te ao mārama. E tangi ake ana ki o tātou mate kua riro. Haere rā koutou ngā mate tua tini tini, ngā mate o te wā. Haere i te ara whānui, te ara i tai e koutou ki te rerenga wairua. Haere i te ara o mātoro nuku, i tai e koutou ki te puka wainui, te whakāto o rehua, te taumata huihuinga o rehua, te huihuinga o matariki. Haere rā koutou, haere rā koutou, haere rā koutou. Nau mai taku manu piki mai rā, taku manu ki te taho o te wainui, ki te taho o te wairoa, e ngā tini kārangaranga, ngā hapū, e ngā iwi, koutou, ngauri, o rātou mā, ngā ihoiho, ngā maunga, ngā kare, ngā wai. Kua tāme nei koutou i runga i te reo karanga, o te wānanga o Aotearoa e pāho atu nei, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai ki tēnei rā nui. Te rā e whakawhiwhi ai, koutou ngā tauira. Ki a koutou tohu, i mahi nui e koutou, i ngā tau, i tēnei tau nei, kia putai o koutou ihu anei te rā. Ko te rā tēnei e whakanui te ai koutou, e tō koutou whare wānanga, te wānanga o Aotearoa e tū nei, e o koutou whānau, e tautoko nei i a koutou, tēnei kāmihi. O tira kia koutou ki ngā whānau tautoko, ki ngā matua, ki ngā whāia, ki ngā tūpuna, ki ngā irāmatu, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, kua tā mai ki te tautoko i ēnei o tātou kā eke ki te taumata i te rānei. Ka mihi ki a koutou, nā koutou rātou i āwhina, nā koutou rātou i tautoko,
I te wā rātou e takahia nei tēnei ara. Mei kore ake koutou, i e kei rātou ki tēnei taumata i te rānei, kā mihi, kā mihi, kā mihi. Nō reira, kia rawe te rā e koutou ma, o te rā, hei te putanga o te ihu i te rānei, ko te kōrero tēnei ki a koutou, ko te kupu tēnei ki a koutou, takahia atu te ara. Mahia ngā mahi, kia ngi tū ai koe i tēnei ao. Mahia ngā mahi, hei paenga mōu, hei paenga mō tō whānau, hei paenga mō tātou mō te iwi kā eke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Utia te rito, te hara keiki, kei whia te komako, ki mai ki a haue, he aha te mea nui o tēnei au. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. E toru ngā mea nui o tēnei au. O mai tia e te matua i te rangi, te whakapono, tumanako, me te aroha ai. Mō ngā kupu ai o mō ngā kupu karakia e te rangatira te kura e mihi ana. Tēnā koutou katoa, ko Honey Strickland tōku ingoa. My name is Honey Strickland. I'll be your host for this afternoon for the Te Wānanga o Aotearoa graduations for Tāmaki Makaurau 2020-2021. Te Wānanga o Aotearoa firmly believes in celebrating tauira success and achievement. However, during these times, we move to online graduation ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, our tauira and our whānau. Today is the 9th of 14 graduations that will be held online. And in this session, we celebrate the success of tauira that are graduating with their tohu for He Ara Marama ki te ao Pākihi, Smart Steps to Business Level 3. Before we commence with presentations, we'll cross over to Mike Chavez, Aukaha Tiaki Kaunga, to address our graduating tauira, whānau and viewers. E ngā mana, e ngā reo, e ngā iwi. E rau, rangati rama. Nau mai, haere mai, peke mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. It is with great pleasure that I welcome you all here today and extend my sincere congratulations on your graduation from Te Wānanga o Aotearoa. I am particularly humbled to be given this opportunity to witness and share this momentous occasion with you. Today's event showcases how your hard work and determination has culminated in this joyous occasion. This commencement exercise marks an important milestone in your lives, yet it is also the beginning of a new journey. This day is also of amazing significance because it evidences the collective effort of so many people that enable this graduating class to achieve and be where they are today. A particular whakatauki comes into mind. Ke te kotahi te kakaho ka whati, ke te kapuia e kore e whati. Alone, we can be broken. Standing together, we are invincible. To the graduates, as you receive and be conferred with your qualifications, I would be remiss if I don't remind you that the world you will be engaging with is rife and beset with problems and challenges. Societal problems are changing and evolving in a manner we have not seen before. But despite this gloomy circumstance, I cannot help but feel confident that our future will be better than our past. And this confidence comes from the expectations on how you, our tauira,
will rise to the occasion and be part of the solution. The world needs capable people to navigate our way as we enter into this post-pandemic phase of our history. More than technical proficiency, we need people who will uphold the value of having regard, honor, and respect for one another. We need people who will be steadfast and unwavering in doing the right thing. Those that will model integrity by acting honorably and choosing actions that are morally and ethically right. And lastly, we need people who will confront divisiveness and support unity and cooperation within their own sphere of influence. Now, more than ever, we need people who will champion the core values of Te Aroha, Te Whakapono, Ngā Ture, and Kotahitanga. We need teachers, business people, entrepreneurs, leaders, and whānau members. People who work in various industries and community sectors, who will bring and model these core values to their workplace, their whānau, and their community. And to all our graduates, this is my challenge to you, that you will move to this new phase of your life armed with these core values and the passion to use your knowledge to make a difference in this generation. I am highly confident that you have been equipped to take such a daunting role. To all graduates, congratulations and my very best wishes for you all. Norera, tena koto, tena koto, tena tato katoa. Tēnā koe te rangatira, e mihi ana me e rā kōrero. I'd like to now cross over to Vanessa Eparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira of He Ara Marama ki Te Ao Pākihi, Smart Steps to Business Level 3. Papaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa i te moana nui o te ngākau, ki tēnā taiwhanga, ki tēnā kuanga wai, ki a koutou i ngā maunga whakahi, i ngā awa whakatere tanewha, tēnā rā koutou katoa.
Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our tāmaki whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Eparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paearu o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Eparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Tēnā koe te marae kura. Without further ado, we'll cross over now to Talia Thompson and Rima Niko to call on graduating tauira of He Ara Marama ki te ao Pākihi Smart Steps to Business Level 3 to be awarded with their tohu. Abriel Benjamin Green. Adele Luluai Tara. Aijin Gao. Alexandra Geraldo Jimenez. Amy Percy Maili. Boran Kim. Byung Yu An. Byung Yun An. Cheng Sheng Zhu. Claudine Greta Deverin. Dong Jik Wu.
Dung Yuk Kang. Elizabeth Mitchell. Yoon Joo Kim. Fleur Trahey. George Tapu Henry Sutcliffe. Hup Kin. Hazen Tiare Anenya Pauvale. Hong Yang. Zio Hui Wang. Hua Jue. Jessica Suter. Jiaqui Chen. Jayun Park. Joanna Simone Dobson. Julie Jean Dorothy Pritchard. Jun Young Kim. Jun Rong Liu. Kafua Mariah Toka. Kelly Joan Shoba French. Kion Ni Cho. Lilian Zhao. Li Han. Ling Li. Ling Fang Yu. Louise Margaret Teatamarama Chase. Maria Moi Oterangi Burko. Michael Charles Solomon. Millicent Maria Herbert. Montesha Pirawati. Naoe Hashimoto. Naomi Ichihara. Natalie Heather Reed Lunjevich. Peter Brian Harris.
Premilla Sharma. Chi Kang. Ching Jiang. Ching Ling Tian. Xingping Huang. Chiu Zhe Guo. Rajesh Kumar. Rami Mohammed Selim. Ming Chao. Samantha Schwartz. Samuel McGregor Afua. Sanja Narayan. Sephosa Smith. Shanita Devi Kumar. Shu Ren Swin. Stephen Kyokotabong. Suk Wang Kwong. Su Wei Yu. Tabitha Jimenez de Guzman. Dennis C. Greer. Tanya Mays Kavi. Charles Sun. Tainaki Toka. Teresa Perez. Urima Naya. Vinko Bosniak. Wei Wu. Wen Zhu. Xiao Su. Zhao Cheng He. Zhe Zhao. Shi Yuqi. Yi Lim Gong.
Yun Min Huang. Yu Her Lee. Yu Chong An. Yu Xin Lee. Chu Win Sui. Zhou Bin Xiu. Please honor our graduates with your applause. Tēnā whakanuia ngā tauira o he ara mārama ki te ao Pākihi Smart Steps to Business Level 3. Please give another round of applause for our graduates to further congratulate them on their achievement and wish them all the best in their endeavours. That concludes our presentations. Thank you for joining us today. Hei whakakapi ake ki e tehi kupu akiaki i a tātou i roto i ngā ahuatanga o te wā, he mate ngā poto he oranga rua, kia haumaru tonu te noho e hoa mā, mauri ora. Tuku a te kupu ki a hoki, tuku a te ki tapu ki te rua whetū o te whare. Ko te pō ki te tuarongo, ko te marino ki te ihonui. Ko te tini atu pai, te tini a rua ki te paumua whitiki nāne te rā e ko te aho o te marama. Hoa tuki mua ko te paki o rehua, hoa tuki mua ko te paki o matariki. Hoa tuki mua ko te paki o te rā e whiti nei kui, whiti ora e. Tūturu, whakamaua ki a tīna, hui e, tai ki e.